Bog svima, ja sam Margi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas gledamo drugu epizodu studiranja u inozemstvu serijala. U prvoj epizodi sam ja govorila o svom iskustvu na Erasmusu i studiranju u inozemstvu. Imate sve kako se prijaviti, ispiti, ovo ono, sve ima u tome. Dole ću vam u opis profila ostaviti link. A u ovoj drugoj epizodi sam željela imati goste. Dakle, željela sam da čujete iskustva i drugih ljudi, jer zavisno od zemlje u kojoj želiš studirati, neke stvari mogu biti različite, kao na primjer rentanje stana ili neki generalni troškovi. Tako da će današnje 4 gosta biti Lorena, koja je odmah nakon završetka srednje škole otišla studirati u Edinburghu, Škotsku. Nakon nje imamo Maju, koja trenutno studira i u Zagrebu i u Beču, a sada je na razmjeni u Švedskoj. Zatim imamo Karla, koji je trenutno na doktoratu u Helsinkiju, a dok je studirao u Zagrebu je išao na Erasmus razmjenu u Madrid. I last but not least, imamo Dinu, koji je studirao u Los Angelesu, a trenutno studira u New Yorku. Bez previše odugovlačenja, odmah idemo sada na video, idemo čuti što gosti kažu. Ja ću dole ispod ovog videa staviti točnu minutažu kada tko govori o čemu. Tako da, ako te zanima neka određena tema, samo možeš kliknuti na tu minutažu i odmah ćeš ići na taj dio videa. I eto, ako netko ima nekakvih pitanja, samo dole pišite u komentare. U opisu također staviti Instagram profile svih svojih gostiju, tako da ih direktno možete kontaktirati. I eto, idemo na video! Hej! Čekaj, prvo da kažem svima da se ja i Lorena nikad nismo upoznale, samo smo se pratile ovako online. Tako da drago mi je, Lorena! I meni isto. Nemoj sam ja tebe počela pratiti taman kad si došla u Brisel, jer evo sam ja tad došla u Edinburgh isto. Sad nisam sigurna, mi da smo baš pogodile taj tip, pa baš mi je drago, evo. Odlično. Jel te neko zove? Ne, mene, mog cimera. Ok. Evo sad ti nama lijepo predstavi nam se što si, tko si, zašto si otišla, kad si otišla, kako je išao taj proces, školarina, pronalazak svega. Eto, the floor is yours. Hvala, ovo mi baš treba iskreno, zato što ja mislim da sam došla tu prije 4 godine, malo sam sve zaboravila, uopće nisam pripremljena na ovo, ali... Meni pričaš. Skoro sam zaboravila kako je to uopće u Hrvatskoj išta, bla bla bla, ali... kako sam ja, ovako, prvo, ja sam cijeli život htjela živjeti u Velikoj Britaniji, cijeli život sam htjela živjeti u Londonu, to mi je najveći san, kao tebi ples u Los Angelesu, meni je to London. Međutim, kao što sad si ti isto primijetila, London je skup. Ne samo kao living cost, nego fakulteti općenito u Velikoj Britaniji, pogotovo u Engleskoj, su oko 9200 funti godina. Znači to su 3 godine plus svaka... Slatko. Da, mislim ništa, ono, džeparac. I u biti ja sam već krajem osnovne, ali početkom srednje, već sam znala da ja ne želim studirati u Hrvatskoj, zato što od načina obrazovanja, od uopće načina pristupa učenicima, ja sam bila protiv toga. Od toga, pogotovo ono što je jako mene usmjerilo putu prema vani je kad sam u srednjoj školi htjela ići na jedan kao sajam obrazovanja i zamolila sam svoju razrednicu i profu iz informatike s kojoj sam imala ono sve petice da me pusti 15 minuta ranije. I ona je na to meni rekla sam joj zašto i sve i da se ono prijavljujem na fakultet vani sve. I ona je na to meni samo rekla ne, ti to nećeš ni uspjet. I ja sam na to... To ti neko kaže iz obrazovanja? Da! I ja sam na to rekla, gledaj me. Znači, to me to ti je bila dodatna motivacija. Da, zato što mislim, zašto bi meni rekla da ja... Da, mislim, ajde da mi to još mama i tata kažu, znaš ono, gledaj, ne možeš ti to sad, ali... Da. Ne. Ja rekla, neš mi ti reći. I ništa, ipak sam otišla 15 minuta ranije, nazvala sam mamu, rekla sam, reci razrednica, sam bolesna. I ja sam otišla na taj sajam. Bravo. Sve super uspjelo, mislim, nisam na kraju išla na nijedan od tih fakulteta, ali opet. Dobila si informacije, malo ti se to sve približilo, da. Da. I u biti, prvo, ja jako volim engleski, uvijek mi je išao engleski. Mama mi je čak rekla da je ona, poprilično sigurno sam ja progovorila engleski prije nego hrvatski i uopće nije jasno ni kako, zato što smo gledali onaj Cartoon Network na njemačkom, zato što mama priča njemački, znači uopće niko ne zna. Ali da, i ja sam zato se usmjerila na ili Ameriku ili UK. Amerika mi je bila isto ono preskupa, ja nisam htjela biti ovisna o roditeljima, bila mi je preskupa i općenito isto, mislim, ne znam, nije me toliko to privuklo iskreno. I rekla sam, gledaj, želim živjeti u Londonu, idem ja probat u Veliku Britaniju. I tako sam ja u biti 2 godine je meni trebalo da se ja
pripremim skroz za to, zato što za Veliku Britaniju se trebaš prijaviti 1 godinu dana prije. Moraš već početi razmišljati jer moraš... Da, znači počinju prijave u 10. mjesecu, završavaju u 1. mjesecu. Znači ako ti želiš ići tipa sad ove godine u ovom 9. mjesecu na faks, trebao si se prijaviti u 10. mjesecu 2019. Jer što se ranije prijaviš, to imaš veće šanse za upadom. Da. Ali šta sam ja znala u 7. razredu, nisam znala šta ću jest sutra, kamoli gdje ću studirati. Istina, da, mislim sve pet. Ali ja sam bila, idem ja na to. I tako sam ja u razgovoru s još jednom frendicom, mi smo otkrile da u Škotskoj je studiranje besplatno za EU građane. I sad tu igra, ja mislim, sreća jako puno, veliki je faktor, zato što smo mi taman kao Hrvatska bili 3 godine u EU, taman u 7. mjesecu, a ja sam trebala ići u 9. mjesecu na faks. Znači, taman je to od meni bio taj prag da ja tu dobim besplatno školovanje. Da se to nije dogodilo, ja ne bi imala besplatno školovanje, tako da je hvala i Hrvatskoj i svemu. Ali da, i tako. Inače, ja mislim da je ovdje faks 1800 funti godina. Znači, nije opet tako strašno naspram engleske, pardon. Ali opet, neki trošak. Ali tako su i privatni fakulteti u Hrvatskoj te ispadne tako godina na kraju. Tako da... I nažalost, ja nisam radila dok sam završavala srednju, ja sam išla u upravnu školu, jer sam uvijek htjela ići na pravo. Međutim, ja sam shvatila u tom periodu da ako ja želim ići na pravo, ja ne mogu živjeti u Velikoj Britaniji. I meni je tu bilo... Ne. Nisam pravo. Ne, šta ja više volim. Da. I prema tome što mi je tata u marketingu i u grafici i u tome svemu, ja sam uvijek voljela i crtati projekte, bla, bla, bla. Ja sam se odlučila da ja isto u neke te vode, možda bi bilo lakše, ima više posla, zabavan život donekle, uvijek će biti neka dinamika na poslu. Pa sam se ja prijavila i na PR i na medije i na to sve. I tako sam ja počela gledati kao u Škotskoj fakultete. I došla sam na ovaj na koji sam išla na fakultet, Queen Margaret University, zato što sam odabrala Edinburgh, zato što je Edinburgh glavni grad Škotske i mislila sam si, gle, lakše će mi biti iz Edinburgha doći do Londona, ja opet. Opet se bude nešto u Londonu. Da, i u Škotskoj fakultet traje 4 godine i meni su sve 4 godine bile besplatne, samo sam morala plaćati svoj dom. Čekaj, 4 godine, master i preddiplomski? Znači u Škotskoj je jako čudno, zato što ja mislim da u Engleskoj je samo preddiplomski, jer imaš samo 3 godine. Ali ja sam ovdje pisala diplomski, to je diplomski kao dizertaciju, što je kao specijalizacija za, to u Engleskoj se ne radi, znači to je kao neka, jer sam ja dobila kao honors degree, znači to je kao neka specijalizacija za nešto kao iznad. Okay. Ja sad to ne znam, ja ne znam da li to uopće i nude iskreno u Engleskoj. A je li isto imaš ECTS-ove ili kako ide sistem? Ne, znači mi ovdje imamo samo credits. I u biti, samo su zovu credits, znači kao ništa drugo u biti nema. Što sam ja trebala dok ću upišem fakultet, samo da brzo napomenem, isto kao što si ti spomenula, nisu tražili levels nikakve državne mature, samo su tražili određeni broj bodova. I to opet je smiješna priča, zato što ja nisam najbolje prošla to. Mislim, zapravo jesam i nisam, ali oni su mene tražili da ja prođem državnu maturu s 4, ne. Ja sam nju prošla s 3,5 i sad na državnoj maturi, kad dobijete tu diplomu, ne pišu kao baš 3,5 ili bla bla bla, nego samo piše. Da. I ja sam to rekla mami, ja rekao, ja ne mogu poslati fakultetu ocjenu, oni neće znati da je to 4. Ja paničarila u 8 mjesecu, a upala, riješila sve, sjela doma sa mami i tatom, jer nisam radila i trebala sam pomoć 1. godinu. Ja sam sjela doma sa mami i tatom, rekli su, gledala Renata, čak i jeftinije od privatnog fakulteta u Zagrebu, tako da reći ću koliko je košta moj dom i moja hrana, sve ću to reći. Ali ona rekli su, gled, nije to čak, voliš engleski, ajde, idi. Kak se zove i to sve divno krasno, ali ja sam paničarila s mamom, skupa s mamom, ja rekao, ja sad neću ići van na fakultet, upala sam ja i na pravo u Zagrebu, sve to stoji, ali ja sam ovo htjela, ja kad sam bila da sam ja upala, ja rekao, ja moram sad to, a mora se poslati kao rezultati fakultetu da se ono officially kao prime. I ja s mamom trčala, to je taj zavod za državnu maturu, kako se to već zove, je kod Bundeka. Ja s mamom, tata vozio, ja s mamom išla tamo baš u slušajte, napišite da ovo 4. Kako se zove, i baš ono u te urede unutra i moja mama skup sa mnom i ona ne, u njoj mora pisati prosjek. Ona ne smije, ovo je jedina stvar koja kao sprječava
Mislim, ona je prošla toliko, samo je to napišite. I zamisli, žena je stvarno to isprintala sama sa svog kompjutera. Ja to nikad neću zaboraviti. Ajme. Tako da, hvala mami. Ovo je dokaz kad nešto želiš, da jednostavno posložit će sve. Samo grabaj, samo idi, samo pitaj, samo bravo. Ne, mama i ja se nismo htjeli maknuti. Mislim, oba dvije smo rekle ne. Ovo je jedina stvar koja te dijeli od onog života koji želiš. Ne. Da. A mislim da puno govori o tom kako sam ja isto odrasla, mi da su moji roditelji takvi, pa onda dosta su i oni mene naučili da grizem i da ne puštam. Da. I tako sam ja došla. Tako sam ja došla u prekrasnu, jako hladnu zemlju. Moj dom je, znači ja sam živjela na faksu u domu. Moj dom je kao bio u sklopu fakulteta, isto kao što si ti rekla, naspram Hrvatske, meni je to uvijek bio wow faktor. Da. Trebalo mi je 3 minute do nastave. Većinu studenata, pogotovo na prvoj godini, su došli u pidžamama na nastavu, zato što, i sad se ne zezam, zato što je to onako, nije uopće problem. Zato što živiš na faksu, probudiš se 5 minuta prije nego što ti počne nastava. A kako su profesori reagirali na to? Ništa? Profesori, Margi moja, ja sam znala mamu i tatu nazad u plaću od sreće. Jer ja uopće nisam mogla vjerovati da tipa ti možeš se dići usred nastave, otići po kavu. Vratit se natrag, oni ne žmirnu. Možeš doslovno jest ako ne znam, želiš hamburger. Njima je bitno da si ti tamo, ako si gladan pa pojedi, ako si žedan popi. Da. Njima je samo bilo bitno da si ti tamo, da ti slušaš, da ti hoćeš, da ti pitaš, da ti tražiš, da ti... Da. Aktivno sudjelovati. Oprosti što te prekidam, jedna cura nas je pitala kako se zove fakultet na koji si išla. Moj se zove Queen Margaret University. On je u centru Edinburga, malo izvan Edinburga, ali sklapa u ta 4 fakulteta u Edinburgu, znači nema ih više, ima samo ta 4. Ja sam izabrala taj fakultet zato što je primaran za PR i za, znači fokusira se na te marketinške stvari. Svaki fakultet u Edinburgu je bolji za nešto drugo, tako sam ja izabrala taj. Moram priznati da sam jako sretna sa svojim odabirom, još samo čekam da mi se diplomski rezultati vrate, onda sam officially gotova. Mašala, da. Hvala Bogu. I da, ja sam jako sretna, ja bih preporučila bilo kom da ide na taj fakultet. Pristupačni profesori, većinom su bili grupni radovi, prezentacije, imala sam par ispita u ove 4 godine, mislim da 3. A kako si plaćala taj dom i kako ti je bilo sa hranom, koji su troškovi? Ovako, znači moj dom je... To sve zanima. U prvoj godini je moj dom bio... nešto štekalo, ok, tu si. Da, ali sad si... Sve 5. Znači, moj dom je bio 5350 funti cijela godina. A šta znači dom? Imala svoju sobu, jesi živjela s nekim, gdje je kuhinja, gdje je kupaona? Da, znači, u mojoj zgradi ja sam imala svoju sobu i svoju kupaonu. Jako malu kupaonu, ali sam imala svoju kupaonu. To je to. Da, uživala sam. Ja sam sad uživala. Tako je, kako se zove, da, znači bilo je oko 500, to je nekih 508 funti je došlo na mjesec, s tim da je to bilo kao installment, znači nisam plaćala mjesečno, nego je to bilo kao cijela godina se podijeli na 9 i onda tako 9 rata se plaća. Da, zato je možda drugčije 508 funti nego cijela godina, jer je bilo samo 9 mjeseci, znači od 10. tipa sredine 9. do 5. ili 6. mjeseca, ovisi o godini kako im akademska godina bila, kako su oni to raširili. Tipa prošle godine sam bila u domu do mog rođendana, znači negdje do 13.6. a ove godine je bio samo do 28. iako sam se iselila malo ranije. Kužim. Tako da, kupovno sam znači imala svoju, svi su bili uključeni sve, znači voda, struja, internet, sve je bilo uključeno u tu cijenu. Hrana je međutim bila na meni. To je mene i znači mobiteli, te neke gluposti kao koje moraš kupiti, neki trošak života. Ja sam mogla lagodno živjeti prve 2 godine, prije nego što sam malo veće stvari, znaš kako rasteš, tako imaš malo veće potrebe. Nekih 230 funti je meni bilo, da sam nisam se brinula mjesečno, da li ću imala šta za jesti, itd. I onda sam počela raditi, imala, pa malo... Kako si našao posao kao student? Mučila sam se prvih 6 mjeseci samo zato što smo mi još bili u tom periodu iz Hrvatske u kojem ja nisam mogla ovdje raditi više od 20 sati.
Ali onda je taj period presto i onda sam ja dobila taj NIN broj koji kao moraš imati u Velikoj Britaniji da možeš raditi. I nakon toga je bilo jako jednostavno. Sad se pokušavam sjetiti, ja sam puno poslova radila u ove 4 godine. Ti si radila i koliko si zarađivala, sve nam pričaj. Sve, ja sam svašta proživjela ove 4 godine. Jedno sam čekala da završi ovaj Edinburgh da se mogu odseliti u London, ali nazvao sad moram tu biti, ali nema veze. Svašta sam radila. Prvi posao koji sam radila je bio u River Islandu, znači u dućanu. Super! Nisam imala puno sati. Ali meni je bilo super jer su svi bili Škoti. Ja sam naučila jako puno škotskog jer sam dobila neki naglasak pa je to ljudima bilo smiješno, pa je meni to bilo zabavno. Ali to je moj prvi posao u Velikoj Britaniji. Jako sam voljela, ali sam morala dati otkaz jer mi nisu htjeli da idem doma za Božić. Znaš što, ja mi to ne dala otkaz. Pa da, ali mislim prva godina. A istina, i mama i tata su mi od doma bili, daj Lorena, mom te doći doma, ovo ono. I onda sam jednostavno, ajde. Dobivala sam nekih za taj posao, ako sad ću buknut, ali mislim da sam dobila nekih 750 funti mjesečno. Super! Da. To su milijoni za studenta. Da, slažem. To su milijoni. Da. Tako da... A kako si radila radno vrijeme i faks? Jesi onda odmah nakon faksa išla na posao ili si radila samo vikendom? Kako si to uskladila? Ovako, moj fakultet, ja ne znam za druge fakultete, ali koliko sam čula u Škotskoj općenito su fakulteti, dosta nemaš puno nastave. Ja sam imala nekih 11 do 15 sati tjedno. Okay. To nije ništa. Ja sam pola puta dala frendici da me samo swajpa zato što osobno nisam osjetila potrebu da uopće idem, zato što sve online općenito. Tako da sam to tako nekako uskladila. Nakon toga sam radila dosta preko ljeta. Zato što sam pronašla jedan posao kojem bila sam kao activity leader prvo ljeto, to je bilo prije 2 godine. 2,5 godine. Nisi išla doma, oprosti što te prekidam, nisi išla doma za ljeto, nego si... Prve godine jesam. I onda sam radila u HM-u. Pardon, preskočila sam bitan dio, baš dobro sam me posjetila. Znači, prve godine radila sam u tom River Islandu, nakon toga sam došla kao u Hrvatsku i radit ću ja u Zagrebu u HM-u, ja sam inače iz Zagreba, to je i Samobor, ali išla sam u upravnu školu u Zagreb. Radit ću ja u HM-u. I sve super, radila sam ja puno, na 40 sati ovo ono, ja sam u cijelom tom ljetu, reći doslovno sam imala krvave žuljeve na nogama od koliko sam radila. Ja sam cijelo to ljeto zaradila, koliko sam bila zaradila? 4300 kuna. To meni za Veliku Britaniju ovdje... Nije baš da. Ja rekao čemu. I tako sam ja došla natak tu Veliku Britaniju umorna od ljeta, umjesto da sam malo uživala, kupala se odmorila. Za ništa. I tu sam, ja naučila tu jednu vrijednost novca, jednu vrijednost toga da je budućnost meni ovdje, zato što nema smisla. Nema smisla. I što sam ja onda radila u Velikoj Britaniji? Ja mislim da opet nisam radila prva 3 mjeseca, zato što, ne znam, meni je uvijek bilo dosta teško tako otići doma na mjesec i pol dana i vratiti se ovdje. Uvijek mi je bio neki kulturni šok u početku. Ja moram reći da je meni u početku bilo jako teško. Ja ne znam, ti si došla, mislim, malo starija, ja sam imala 19 godina. Meni je to bilo... Da, ja sam imala 21 kad sam prvi put išla. Da. Ja mislim, ja kad sam navršila čak i 20, a pogotovo kad sam navršila 21, ja sam osjetila veliko, puno sam ostarila, ja bolje ne izrazim. Da. S 19 sve mi je bilo strah, kao što si ti rekla. Engleskog me nije bilo strah, ali me je bilo strah. Nisam baš našla prijatelje u početku, moram priznat. Prvih 6 mjeseci sam se plakala svaki dan skoro. Bila sam jako usamljena, jer ovdje je život dosta... Dobro, ti živiš sad u Londonu, to je drugi svijet. Ovdje je život dosta, svakog glasova posla. Nema toliko onako ljubavi tu, nema toliko grljelja, nema toliko, da su sad mi prijatelji. Da, pa kuži, nema dođeš na sat, sad ću ja sjeti s tobom uvijek. Znaš, nema tih nekih stvari. Da. Ali, znaš šta, ja sam svaki put došla u sobu, ja sam rekla, Lorena, prestani se plakati, ti si ovo toliko dugo htjela, to ti je sad kulturni šok, proći će i to. I da, kužiš, i prošlo je. Jedno jutro sam se probudila, ja jednostavno više nisam bila tužna, ja to ne mogu drugčije opisati. Ja mislim da to jednostavno tako moralo biti. Da. Ja se obožavam svoj život, da se razumijemo, ne bi, hvala Bogu, jer sam razmišljala kad sam tek došla da se vratim doma. Ali sam rekla, Lorena, nemoj, sjedi i čekaj, daj si godinu dana. Da, previše si već prošla da bi se sad vraćala korak nazad nekako. Da. I
ja sam ostala. I najbolja odluka koju sam u životu donijela, obožavam. Čak sam zavoljela i Škotsku, moram priznat. Samo jako hladno, da napomenem. Tako da ako se neko odluči doći u Škotsku, pakirajte samo jakne, jer tu vam je u 5. mjesecu hladno. Tako da. Što sam bila htjela reći? Aha, drugi posao. Tih 3 mjeseca do Božića opet nisam radila jer sam se htjela vratiti doma za Božić, a taman dok nađeš posao da radiš mjesec dana, onda je to tako bilo nekak navrat nanosa, imala sam ušteđevine, pa rekao neću. A reci nam kako si pronalazila posao, možda nije toliko bitno što si radila, nego kako si se natjecala sa tim ostalim Škotima, s drugim studentima, kako su baš tebe odabrali za taj studentski posao? Kako je to izgledalo? Što ću ti ja reći? Ja ne znam, ja nemam recept za to, iskreno. Nemam recept za to, jer mislim nisam još nikakav pravi kao karijerski posao dobila, sad da bi ja rekla, gle, mene je ovo izvuklo od ne znam koliko. Što sam čula od prije je samo da su moji kao references od ljudi kojima sam prije radila, kad bi ih nazvali, jer to rade ovdje, da su oni uvijek nešto dobro rekli o meni, evo. Ovo ostalo, nemam recept, nemam nikakav recept. Možda je zato što sam uvijek došla s nekim stavom, ja to hoću raditi. Da. I zato nikad me nije bilo niti strah kao grupama, jer sam imala grupne intervjue, nikad me nije bilo strah reći nešto, nikad me nije bilo strah gledati ovo. I uvijek sam htjela naučiti, ja mislim da sam to uvijek pokazala u intervjuima. Što me kod mog CV-a? Pa mislim da to što sam iz druge zemlje, makar tu ima jako puno internacionalnih studenata, evo ne znam. I to je meni pitanje, upitnik imam iznad glave, ne znam. Ja mislim da je više to, evo što sam uvijek napisala da bih htjela raditi koliko god sati mogu raditi i onda bi došla na neki intervju i ne znam, možda sam uvijek bila spremna za ono. Zapravo tvoj stav i tvoj karakter i tvoja karizma je ono što je... Ja mislim da to prodaje. Ok. Ja mislim da da. Htjela bih se samo složiti s tobom što se tiče motivacijskog pisma. To mora biti dobro. To mora biti dobro i to onda te vodi svugdje. Mislim, bilo koji fakultet možeš i ne znam, na Harvardu upast tako imaš dobro motivacijsko pismo po meni, a sad možda sam u krivu. Ali slažem se s tobom. A reci, ti si sad na zadnjoj godini i sada dakle diplomiraš to kao neki specijalistički neki... Da, znači BA honors imam samo, znači imam bakalar u biti. Znači kao prediplomski, ali diplomski. I je li sad tvoj plan ići na master ili krenuti raditi ili di je sad, ideš? Ja sam ti imala plan, znači, again, da se ponovim, ja sam odlučila kad sam 2 godine prije nego što, u biti kad sam krenula u srednju, ja sam 2 godine prije toga razmišljala gdje ću ja u srednju. Kad sam krenula na fakultet, razmišljala sam 2 godine unaprijed gdje ću ja na fakultet. Tako sam ja i ovdje sada, prije 1,5 dana, sjela sama sa sobom i rekla, Lorena, šta ćeš ti dalje? Da imaš 2 godine da se ti pripremiš. I ja sam odlučila, rekla sam dosta mi je svega, jer sam i prošlo ljeto živjela u Londonu, rekla sam ja želim ići u London, amen, basta, dosta. I ja sam rekla, ok, idemo smisliti kako ćeš ti doći do Londona. I razmišljala sam da li bih htjela ići raditi odmah i ja sam odlučila da ne želim. Mislim da ja još mogu 1 godinu izgurati, da imam magisterij, jer sam htjela, kako sam sada završila PR i medije, htjela sam malo ići u biznis, zato da dobijem 2 diplome, da imam veći kapacitet poslova. I pročitala sam da dosta veće su i plaće kad se ima magisterij, da dosta, pogotovo s tim što sam ja završila BA honors, još imam i magisterij na to, možda mi se više vrata otvori. I ja sam odlučila, gledaj, tu 1 godinu ću isfinancirati kako god znam i umijem, to je samo 1 godina, otvorit će mi se više vrata. Ja sam odlučila ići na magisterij. I again, kao što si ti rekla, istraživala sam koji ću magisterij, motivacijsko pismo jako bitno, također se mora i neki kao reference letter ovdje. Većinom su to profesori, ja sam zamolila svog supervisora za dizertaciju da mi napiše i ja sam nekim čudom upala na svih svojih 5 izbora, ja ne znam ni dan danas kako. Bome! Evo, da skratim priču, u biti ja sam se prijavila na tih svojih 5 kao prvih izbora, gledala sam šta sam ima biznis ovo ono, gledala sam da ne budu preskupi, jer su dosta skupi i tako sam ja odlučila ići na University of Westminster da studiram digitalni biznis. Koliko košta školarina? Moja školarina za sljedeću godinu bi trebala biti 10.500 funti. Tim da, pa da, mislila sam si nije to tako strašno, jer inače za biznis da se studira u Londonu bude i po 30.000 funti godina. Tako da ovo nije bilo tako strašno po meni.
iskreno najviše sam izabrala zbog lokacije, jer je fakultet na Oxford Circusu, znači mislila sam si, gle, mogu živjeti u centru Londona bar 1 godinu da si to priuštim u životu. Wow. Da. I ovako, ja sam imala plan, znači ja sam trebala predati dizertaciju u 4. mjesecu, znači početkom 4. mjeseca. Ja sam prije radila, znači kao što sam bila spomenula, preko ljeta sam radila ovdje u Velikoj Britaniji za jednu firmu, bila sam kao activity leader prvu godinu. Međutim, uspjela sam se sprijateljiti i s menadžerima i bla 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 i bila sam promovirana u menadžera prvo do kraja ljeta i već sam sljedeće godine vodila cijeli kamp sama. I prema tome što sam si bila, jako volim taj posao, i prema tome što sam si bila dobra, upoznala sam ih sve i to su sve Talijani, pa smo nekako su bili prisniji. I upoznala sam sve glavne, doslovno onog topova te firme. Jer oni uzimaju te talijanske studente i oni idu učiti kao u Veliku Britaniju preko ljeta, znači summer camp, ne? I kako se zove, s njima sam se svima, ajmo reći, donekle sprijateljila i oni su mi ponudili stalan posao u Londonu jer su znali koliko jako ja želim živjeti u Londonu. I rekli su mi da trebala sam se 19.4. dok sam se ja trebala preseliti u London ove godine jer sam 13. ali da. Tako da, to je bio moj plan. Znači, imala sam stalan posao, oni su rekli da mogu raditi s njima kao u operations timu, znači da se pripremam za ljeto i da radim malo u digitalnom, jer sam ja za njih radila i magazine preko ljeta i letke itd. Ali to i dalje stoji, ti ćeš i dalje raditi za njih samo kad krene sve, jel tako? Pa vidjet ćemo, zato što su oni preko, pa vjerojatno, ali ja mislim da to neće krenuti prije 9. mjeseca, zato što su oni Italijani, mislim, ja mislim da ta zemlja ne znam kad će se pokrenuti opet. Bude, ali nisam sigurna kada, jer i ovdje sad govore u Velikoj Britaniji za one koji se spremaju možda ove godine otići studirati van, da će biti online nastava. Da. Meni se to osobno ne sviđa, ali to je tema za jedan drugi, ja se još uvijek molim Bogu da oni to pokrenu barem u 11. mjesecu. Neki fakulteti su rekli da budu, neki su rekli da će biti cijela godina online. Nije to isto, nije to isto. Ja možda biti u Hrvatskoj i studirati online, mislim. Da. Studirati u Londonu. Samo da te pitam, sad samo da wrap-upamo sve, postavio je netko pitanje kako smo pronalazile smještaj na daljinu. Dakle, kako si iz Hrvatske pronašla smještaj u Edinburgu? Pa ovako, meni je bilo jednostavno. Otišla sam na stranicu fakulteta, oni imaju svoj accommodation page, na to se klikne, izabereš koji želiš, da li želiš en-suite, da li želiš, mislim, moj fakultet ima samo en-suite, znači samo možeš imati svoju kuponu i možeš birati između single bed i double bed, znači da li želiš imati veći krevet ili manji krevet. Ja sam se uzela manji krevet jer, eto, nisam baš bila neku poantu jer, znaš zbog čega zapravo? Zato što ta soba je bila dosta skupija s velikim krevetom, a kupona je bila jednake veličine, ja sam rekla neću. I kako se zove, tako, to je to. Prijaviš se na to, većinom za prvašiće kao freshers imaš definitivno sobu, garantirana ti je. A sad do sljedeće godine se uvijek onda prijaviš krajem školske godine, akademske godine, pardon, za sljedeću godinu. Ja sam sad sve 4 godine, 3 mjeseca nisam živjela sam u jednom stanu 3 mjeseca, samo zato što sam htjela malo iskusiti. Ali to je priča za druge dane. Osim toga sam sve vrijeme živjela na fakultetu i bilo je jako jednostavno, iskreno. Samo znači odeš na, kog zanima, samo se ode na tu stranicu fakulteta, piše accommodation, prijaviš se. To je to. Da, samo da se nadovežem, tako i na mom fakultetu u Briselu, isto na stranicama fakulteta odmah tamo ima da se prijaviš, isto možeš birati koju sobu, koji dio kampusa, sve zavisi, ima tako nekih fancy dijelova, ima nekih dijelova, ima različitih cijena, ali sve se negdje kretalo na mom kampusu, čekaj, to sam čak i zapisala, kretale su se cijene od 300 do 500 eura, tako da, što si ti rekla, koliko su kod vas bile, koji je raspon cijena? 508 funti mjesečno. Okay. Tim da osobno to je skupo. Može se naći za manje novce stan u Edinburgu, možeš u centru živjeti za te novce, i po meni je malo krađa, ali dobro, barem si na sigurno, ako ništa drugo. Da. Da li je vaš faks, da li je kampus ograđen, da li ste imali neku sigurnost? Nije ograđen, nema ograde, ali je kao posebno. Znači, moj fakultet je malo izvan Edinburga, prema tome je kao livada ogromna i samo su te zgrade bile. Nije toliko velik fakultet, ja mislim da je nas nekih 10,000 samo na fakultetu, znači stvarno nije velik fakultet. Ima nekih 800 soba.
Znači nije baš velik, ali imamo security 24 sata dnevno. To je super. Koji je odličan i ima ih jedno 4-5, znači sve, znaju sve studente u biti. Tako da neki community feeling. Sve odlično, tipa ako se nešto, znam da meni je to, mojim roditeljima većinom je to bila neka briga, tipa ako se nešto pokvari, kao ono, ne znam, ako pokvariš tuš, hoćeš to ti sad mora platiti, ne. Ja ne znam, ja sam... fakultet onda, da. Sve. I to ono 24 sata, ja sam razgovor gledala slučajno, nikom ništa, samo su donijeli novo. Tako da, stvarno, evo, to im je na mjestu, znači ono, imaš neku sigurnost u biti, kod da je tvoj dom. Ok. Bilo je dalje pitanje, evo zadnje pitanje, onda idemo na drugog gosta. Bilo je pitanje što ako dolaziš na diplomski, kako je onda sa pronalaskom smještaja? Što ako samo dolaziš na diplomski? Jesi onda isto kao freshman? Jel si isto imaš tretman isti ili... Znači, koliko sam primijetila, sad mogu reći da u Londonu ja nisam ni gledala druge fakultete, niti ništa drugo. Ovisi o fakultetu, većina njih, znam da Queen Mary University of London, oni garantiraju ti smještaj iako si postgraduate. Isto. Samo, većinom si u drugim, i znam za moj fakultet u Edinburgu isto dobivaš svoj, samo oni imaju drugu neku zgradu i možeš samo na taj smještaj. Većinom su čak ponekad i skuplji, jer ti daju samo određene sobe. Ali isto možeš dobiti smještaj. Ja osobno nisam baš previše gledala u to jer ja bih htjela svoj stan, znam i tu u Londonu, meni je malo dosta studentskog života. Ali znam da su mi poslali, evo čak prije par tjedana isto mail da se ne trebam brinuti u vezi koronavirusa, kao da će možda, iako će biti online, da i dalje možeš doći kao i živjeti na kampusu, jer imaju isto tako kao ograđen kampus. To znam za QMUL, znači University of London, ona je u Mylandu, evo, za to znam. A sad za moj nisam ni gledala, iskreno. Lažem te, jesam. I oni isto imaju, na tom University of Westminster, oni imaju na katu iznad faksa, recimo, imaju smještaj za postgraduate, zato što ta cijela zgrada samo za PhD. Tako da isto, ja mislim da je taj, kako sam vidjela, 230 funti tjedno smještaj u University of Westminster, što je skupo. Da, to dosta ispadne na kraju. Da. I nije hrana uračunana. Evo, toliko o tome. Još hrana, da. Ok, Lorena, oprosti što sam ti ovoliko vremena oduzela, ali zaista vjerujem da su ovo vrlo važne i bitne informacije svima koji su gledali i znam kakav je to, i ti znaš kakav je to osjećaj iz Hrvatske gledat nešto tamo u dalekoj Škotskoj ili u dalekoj UK. Tako da hvala ti što si podijelila svoju priču s nama, što si nam približila svoju priču, što si nam približila Škotsku. Hvala ti i sad ću te pozdraviti. Ja sam samo jednu stvar reći. Samo bih htjela reći, pogotovo gleda iz Hrvatske i kogod se onak nada, i pogotovo u današnje doba, može se. Stvarno se može. Znači, bez obzira na koronu i na sve, pusti to sve pragu, može se. Samo se treba baš ono htjeti. Ali može se. I ja sam evo na drugoj strani toga i promijenilo mi je život. Tako da... Evo, samo slušajte Lorenu. Da. Kogod želi, molim vas, izađite iz Hrvatske. Hrvatska je lijepa zemlja, sve to divno, krasno, ali glede svijeta. Svijet je wow, ja bih rekla. Evo, hvala. Sad ću završiti. Joj, kako si lijepo završila. Suza da mi poteče. Hvala ti, Lorena. Evo, zapamtite ovo što ste sada čuli. Hvala ti i uživaju vas. Ćao. Hvala i ti, bok. Hvala. Joj, što je divna, ljudi moji! Ok, inače nisam planirala ovoliko oduzeti vremena ljudima, svojim gošćama. Sljedeća gošća nam dolazi iz Švedske. Evo, da te malo ispravim, da, Švedska razmjena, ali studij u Beču. Ja sam otišla u Beč studirati kemijsko i procesno inženjerstvo. Zašto sam otišla? Ne znam, htjela sam iz Hrvatske otići, htjela sam naučiti njemački malo bolje i ne znam, privlačilo me to njemačko govorno područje, a htjela sam studirati na engleskom. I gledala sam u njemačke fakultete koji su u biti svi bili privatni za inženjerske fakultete jer očigledno nije baš popularno to studirati na taj način i ništa, onda sam se odlučila ići u Beč studirati jer je u Njemačkoj bila jako skupa školarina općenito, znači i za državni fakultet je bila dosta skupa školarina, nekih 700-800 eura, što se ne čini puno, ali u Beču je bilo besplatno. Da. I
Ništa, ja sam otišla u srednjoj školi na 2 mjeseca kao na razmjenu. To sam dogovorila sa svojom ravnateljicom, rekla ja ako mogu naći školu, mogu ići. I otišla sam tamo, pogledala faks, tamo sam se raspitala šta mi sve treba, šta mi treba od mature, koji predmeti, kakve ocjene i sve to. Kao ništa, samo položen 4. srednje i položena matura i položen B2 iz njemačkog. Dakle, naš klasičnu maturu, nikakvi izborni predmeti, klasična matura položena. Doduše, ja sam isto polagala maturu za fakultete ovdje. Tako da sam imala položenu i kemiju. I uz maturu samo 4. srednje položeni isto. Isto nisu bile ocjene bitne. Ali ja sam upisivala prije 5 godina. Malo glasnije. Evo, ja sam upisivala prije 5 godina faks. Tako da moguće da je sad malo drugačije. I treba mi je tada B2, ali sad treba C1 biti položen. Tako da je to bilo potrebno. I što se tiče smještaja, ja sam sebi tražila online, znači tamo faks ništa ne sređuje, isključivo sam tražiš. I većina studentskih domova trebaš upisati faks, dobiti papir da bi ti mogao doći u studentski dom. Što je meni bilo malo, ja sam dobila 2 dana prije početka faksa, znači šta je to bio, 29.9. Ja sam dobila potvrdu da sam upala na faks, Mislim, svejedno tebi nije, iako oni tebi kažu da imaš sve uvjete, ti dalje trebaš tu potvrdu. Da. I ja sam otišla tamo, dobila sam, išla sam od doma do doma, doslovno. Otišla sam s tatom u Beč, posjećivala svaki dom i pitala jel ja mogu ovdje živjeti. I u jednom domu su mi onda rekli, smilovali su mi se i rekli su mi da mogu, ali moram od 7. mjeseca početi plaćati stanarinu, a ja se selim tamo u 10. mjesecu. Da ti čuvaš mjesto. Da. I to je bio nekih 350 eura dom. Bio je to centar grada, ali je stvar u tome što je to bio stari hotel. Znači ja sam dijelila svoju sobu s nekime, znači kreveti su nam bili jedni pored drugih, imali smo jednu kuhinju na katu i tamo se dalo živjeti neko vrijeme i ja sam se, da skratim priču, selila 4 puta u Beču. I na kraju, mislim, meni je pomoglo živjeti u studentskim domovima da upoznam ljude na početku. Da. I onda kad sam se ja sad već i ufurala u sve to, ja sam se preselila u stan, znači kod njih je jako popularno VG, kao Wohngemeinschaft, i to u biti nađeš studente ili preko aplikacije, Face-a, na faksu, poznaš, nije bitno. Uselite se svi skupa u stan ili neko traži novog cimera. Koliko vas? Nije bitno. Znači koliko je studenata, toliko se onda, koliko ih stane u stan. Da, razumijem. I ništa, ja sam se onda uselila sa 2 cimera, tamo mi je bilo super. Ali sad sam upisala tamo je onda bila 300 eura. A koliko sad plaćaš? Molim? Koliko sad plaćaš? To je taj 300 eura, ali ovi domovi gdje si onda sam koštaju oko 600 eura, tako da je to bilo malo. Isuse. A jel u tim domovima imaš kuhinju i kupaonu? Da, tamo si sam. Mislim, bila sam u jednom domu gdje sam imala cimericu, ali svaka imala svoju sobu i dijelile smo kuhinju, a u jednom domu sam bila u malom studiju. Okay. Da, tako da je to tako izgledalo. Onda sam upisala još faks u Hrvatskoj, upisala sam za Šem i onda sam preko za Šema otišla u Švedsku na razmjenu preko Erasmusa. I znači, to sad je... u Švedskoj. Morala sam se vratiti u Hrvatsku. Joj, da, bravo, pričale. Koliko ti je soba u Švedskoj? Kakvi su troškovi života i
Stipendija ti je 520 eura. Ne, meni je stipendija 500 eura. Ne znam kako si ti dobila 520, ali ja kad sam upisivala bilo je 500 eura. I to ne dobiješ sve na početku, nego dobiješ 70% i onda 30% kad položiš predmete. Troškovi života, što se tiče doma, tamo su svi domovi jednokrevetni, znači ne dijeliš sobu, što je puno više različito od Beča gdje ti uglavnom dijeliš sobu s nekim. Ako želiš neku normalnu cijenu, ti uglavnom dijeliš svoju sobu. A u Švedskoj hrana, recimo meso je dosta skuplje nego u Hrvatskoj, ali to je isto u Beču. Mislim, meni nije bio toliki šok što se tiče cijena, jer je slično kao u Beču. Tako da to je bilo... Znači što se tiče cijena, Švedska je slična Beču. Da. Okay. Ali osim studentskih domova, to su biti dosta jeftiniji od Beča s obzirom na šta nudi Beč za tu cifru. Ali ja sam bila u malom gradu u Švedskoj. Ja sam bila na sjeveru, to je mali studentski grad i to se ne može usporediti sa Štokholmom, recimo. Istina. Je, ko da si u Beč došao, tako da to se isto treba uzeti u obzir. Recimo u Gracu su isto puno prihvatljivije cijene nego što su u Beču. Stavljam mobitel, ćemo se malo tresti. Dobro. Znači troškovi života, da, u Švedskoj, super, sve, mislim, razmjena i studiranje negdje je potpuno drugačija stvar. Da, tako. Potpuno drugačiji doživljaj, razmjena, ja sam morala i puno učiti, imam i puno obaveze i sad kad mi je sve online, znači stvarno što se toga tiče je ozbiljno. Ali ti kad si tamo na svom studiju, ti stvaraš sebi život. A kad si ti na razmjeni, opet si ti malo više opušten nego kad ti baš studiraš tamo. Recimo, ja sam sebi u Beču stvorila život, iako sam ja trenutno u Zagrebu. Ja u Beč i putujem i radim tamo ispit, ali ja tamo idem na predavanja. Pa Ali u Švedskoj... ne znam, jednostavno preporučujem razmjenu svima, a za otići baš negdje živjeti, mislim, ja nikad nisam bila neki tip za putovanja, sad bi ja posjetila nešto pa ovo. Ne, ja želim otići negdje živjeti, osjetiti kulturu, postati dio te zajednice i onda tako, to je jednostavno bio moj neki način. A netko voli putovati od mjesta na mjesto. Da. Evo sad samo zadnje da ovo zatvorimo i sljedeće se selimo u Helsinki. Koji su planovi? Hoćeš li onda na master u Beč ili hoćeš raditi u Beču, hoćeš kako, što dalje? Pa sad mi je plan, znači još sam se sad i zaposlila, trebala bi početi sad uskoro i raditi kad završim razmjenu. Gdje si se zaposlila? U Zagrebu sam se zaposlila. Okay. Da, to je najlakša opcija. Da, najlakša opcija je onda u Zagrebu jer onda mogu putovati do Beča. Uglavnom, znači završiti ovdje u Zagrebu faks, to mi je sad trenutno prioritet jer Beč, to je sasvim jedna druga priča o kojoj se ima za pričat. Uglavnom, znači ovdje završiti faks, završiti i u Beču, ali tamo si dati malo više vremena i na MBA onda otići, ali to ću si opet odabrati neku zemlju, ovo mi se sad sviđa, tu ću otići, mislila sam možda dual degree raditi negdje i jednostavno onda naći takav posao gdje ja mogu otići bilo gdje, gdje me trebaju, tu sam, imam znanje jezika, provela sam jako puno vremena u internacionalnom okruženju i jednostavno evo do sad ja nisam imala problema sa pronalaskom posla, tako da na šta sam se prijavila to sam dobila. Pa da, zato što vi je već sad zaista bogat zarađe kod nekoga koji je samo studirao u Hrvatskoj, to je to. A gledaj, sad će biti u Austriji puno lakše, mislim ja sam radila i u Austriji, tamo sam radila praksu, bilo je jako teško dobiti posao zbog radne dozvole. Sad tog više neće biti od kraja 6. mjeseca, tako da će i tamo biti lakše naći posao. Odnosno, eto još jedna informacija. Majo, hvala za sve informacije.
Malo me nervira, ali okej. Sorry, izgleda. Nema problema. Hvala ti na tom vremenu, hvala ti za ove informacije, zaista su nam vrijedne i vjerujem da je netko pronašao se u ovome svemu i motivirala si ga. Slobodno pitajte mene ili Maju ako imate takvih pitanja, a mi idemo u Helsinki. Hvala ti, Maju. Bog ljudi, može se sve. Uživajte. Yes! Tako je. Bog, Maju, hvala te. Bog. Tako. Ljudi moji, ja znam Maju, ja i njena sestra zajedno ljetujemo u Rogoznici i zapravo se mi tako znamo zato što je Maja bila sestra od djevojke s kojom sam se ja družila preko ljeta i ja se nje uvijek sjećam kao mala Maja, vid mala Maja ide po svijetu sad. Ok, Karlo, jesi spreman? Karlova priča, Karlo je išao na Erasmus u Madrid u Španjolsku, a sada idemo kod njega u Finsku, u Helsinki, gdje je on na, pazi sad, na doktoratu. Ja sam jako ponosna na svoje prijatelje jer su oni uvijek onako neki pametni, a ja sam uvijek neka... Ja sam uvijek neka za zabavu, a oni su oni za one ozbiljne razgovore. Glavnom, Karlo je studirao u Zagrebu molekularnu biologiju. Sad će on nama sve priče, zapravo neću ja tu ništa. Dino, ako si tu, daj mi palac ako te mogu nazvat nakon Karla. Dino nam ima isto jednu zanimljivu priču. Hold up, gdje je sad Karlo? Evo ga. Dino, ako si tu, stavi nam samo palac da znam da li te mogu nazvat nakon Karla. Ej! Pa vidi, mi imamo još i turu grada. Ja me čuješ? Odlično te čujem. Okej, dobro, čekaj, sjest ću tu negdje. Nema tu distanca kod mene. Šta ima? Vidi ti ovog sunca vani. Da, prvi dan nakon 7 mjeseci, tako da. Čekaj, samo malo Karlo. Dino, ok, zovem te sad nakon Karla. Karlo, the floor is yours. Ko si, šta si, zašto si i tako. Pozdrav svima, znači kako je Margi rekla, ja sam Karlo Skube, nije Skube. Da, iz Zagreba. Završio sam 5. gimnaziju i nakon toga otišao prek ceste na PMF, na molekularnu biologiju i molekularnu prvo sam završio prediplomski i onda sam na diplomskom bio godinu dana u Zagrebu, godinu i pol, i zadnji semestar sam otišao u Madrid, zato jer je fora ako, barem kod je tak bilo na molekularnoj, ako odeš prije onda moraš nadoknađivati, pa u principu gubiš vrijeme i moraš pola godine, godinu duže studirati. Mm-hmm. Tako da ja sam onda na kraju, u zadnji semestar sam otišao u Madrid i bilo nam je ponuđeno par lokacija, mislim da je bilo nešto u Češkoj, nisam siguran di, bilo je nešto bio jedan mali gradić kraj Barcelone i Madrid. Ne? Mm-hmm. I onda smo odlučili kao di ćemo, šta ćemo, ajmo u Madrid, kad već idemo da odemo na neko... Čekaj, pričaš mi, ko mi? Znači nas je 4 s faksa otišlo. Znači, jer imaju 4 mjesta i dvoje je išlo, znači Lucija i Juran sa molekularne i Dora sa fiziologije i imunologije, mi smo zajedno otišli u Madrid. Mm-hmm. I u principu smo većinu toga zajedno slušali od predmeta, ali ja sam živio sa Juranom, znači mi smo bili zajedno, a cure su svaka na svojoj lokaciji živjeli. Jesu predmeti bili na engleskom? Jeste imali probleme s obzirom na te molekule, atome, to sve nešto? Je vam to bilo čudno ili kako je to bilo? Ne, u stvari je bilo dobro, zato, mislim sve je bilo na španjolskom, pod broj 1, tako da i to nismo znali, niti smo očekivali, ali bilo je ok. Ali fora je sa znanošću da sva terminologija u principu na svakom jeziku ista, ne? Promijeniš malo sufiks i to ti je to, tako da nije bio problema, bilo je jako dobro zato si konstantno eksponiran španjolskom i uđe ti u uho i u principu naučiš ga kroz samo slušanje i sjedenje na nastavi. A ispiti su bili na engleskom, za nas dali su ih na engleskom, jedino jedan ispit nam je bio na španjolskom, ali smo mi mogli odgovarati na engleskom i pitat profesora, sorry, ali možeš prevesti ovo jer ne kušim kaj treba napraviti. Tako da u principu je bilo ok i bilo je useful, zato smo naučili jezik kroz to. Da je bilo na engleskom, vjerojatno ne bi
ne bi danas razumije španjolski ko što ga razumijem da je sve bilo na engleskom. Jeste imali isto lab work, kako se razlikuju laboratoriji ovdje i tamo? Ne, to nismo imali uopće, što je zanimljivo. Znači oni nemaju baš tog nekakvog praktičnog rada, barem na ovim predmetima. Imali smo nekakve ture, tipa odvedu ti tamo, ne znam, di imaju sad nekakav labos, pokažu ti ga na pola sata i to. Ali nije ono ko u Zagrebu da baš provodiš velik dio vremena u stvari u labosu, radeći praktično. Sad mi reci koliko ti je koštao stan, kako si skupio novce za Erasmus, koliko te koštao Erasmus i kako ti se čini sa financijske strane, kako je to funkcioniralo? Mislim, ja sam radio tokom cijelog faksa, tako da sam imao nešto svoje ušteđevine, ne? I mislim da ako nemate bogate roditelje, da trebaš imati nešto osim same stipendije Erasmusa. Iako danas ne znam na šta to liči, možda su povisili novce, ali meni recimo, mislim da bi možda bi bilo za pokrit stan to od Erasmusa, a onda recimo za život, hranu, to si trebaš sam zaraditi prije. Tako je meni bilo. Da. Tako da, mislim da je Erasmusova stipendija 450 eura mjesečno bila. Nama je stan bio... Za Španjolsku, da, ovisi o državi. Nama je stan bio 750 eura, znači po pola smo dijelili. Imali smo, mislim da je bilo oko 45 kvadrata, dvosobni stan, ono dnevni, jedna mala spavača, jedna velika spavača i kupaona. Znači 750 po pola, koliko to ispadne, ne? A za život? Za život, pa ovisno kakav život želiš. U principu, pošto Erasmus organizira puno stvari, većina toga je besplatno, ne? Čak organiziraju putovanja koja su jako, jako jeftina, ne znam, dvodnevno putovanje iz Madrida za Valenciju, tipa 25 eura je bilo, tak nešto. Srediti nekakav hostel, turu po gradu, ne znam, jedan obrok, a ostalo si sam središ. I prijevoz, naravno. Čini mi se da si ti bio rentao auto tamo. Kako je to, kako je cijena rentanja auta? Kako ste si to uopće priuštili vi na Erasmusu? Znači, neki su radili na Erasmusu, ja sam radio prije i poslije, tako da onda nisam tokom Erasmusa radio. Ali, znači, rentali smo auto da idemo od Madrida dole po Andaluziji napraviti turu. Mislim da smo ga rentali na 5 dana, nas 5, koliko stane u auto. I to nije ispalo nešto pretjerano puno. Ja se ne sjećam jer smo dobili nekakav deal. Isto, kad si Erasmus, onda imaš hrpetinu popusta zato što si Erasmus, pogotovo u gradu u kojem ima tona Erasmus studenata kao što je Madrid. Tako da, onda smo dobili nekakve popuste, pa ne znam, pa ti besplatno daju dodatnog vozača, pa ti besplatno daju osiguranje i tak nekakve stvari. Tako da, nije to ništa pretjerano skupo ispalo, ne znam, recimo 10 do 20 eura po osobi dnevno, ne? Tako da, kad zbrojiš to, ispadne, nije tak strašno. Ispadne jeftinije nego vlakom ili autobusom u svakom slučaju, zato smo se odlučili na to. A kako ti je onda bilo kad si se vratio u Hrvatsku? Jesi morao nešto nadoknađivati ili makar taj lab work koji ti je nedostajao ili nešto? Ili su samo priznali sve što si odradio u Madridu? Pa to je fora na molekularnoj da je zadnji semestar i su sve izborni predmeti na molekularnoj. Tako da u principu šta god, ja sam imao, ne znam, u Španjolskoj sam imao engleski, španjolski i još par predmeta specijalističkih. Tako da to ni ne postoji na molekularnoj, ne? Ali pošto možeš bilo što studirati, ali sve izborno, tako da ti sve automatski priznaju. To je bilo kod mene. Super, da, tako da nije bilo nadoknađivanja nikakvog. To, odlično. Jesi uspio osim toga, zapravo ti si mene posjetio još i ti si išao na Kanare, jel tako? Da, znači bio sam kod tebe u Briselu, išao sam na Kanare i u Portugal. To su bili ovi izvan Španjolske putevi i super, mislim, meni je bilo super jer Ryanair leti iz Madrida, ne, i možeš praktički bilo gdje za 20 eura doći, tako da, super jeftino. Svi odite u Madrid! Da, i mislim da sad Ryanair je uveo, nakon što smo mi završili s Erasmusom, imaju popuste za Erasmus studente opet u kompi sa ISN-om, tako da... To. Ajde, još nam sad zadnje pitanje. Što? Reci, ništa. Zadnje pitanje, samo nam reci gdje si sada i kakav je život sada sa te financijske strane i da, to je to.
Koliki su ti troškovi sada za hranu, za stan i za tako? Znači, sad sam u Helsinkiju u Finskoj. Tu sam na doktoratu na sveučilištu u Helsinkiju i u principu, znači, pošto sam ja tehnički na papiru doktorski student, onda mi smijemo biti u studentskim smještajima. Tako da ja sam u stanu, imam jednog cimera, ima svaku svoju sobu, dijelimo kupaonu i kuhinju i to me ispadne oko nekakvih 240 eura mjesečno, što je super jeftino, ne? Troškovi su mi i sve uključeno, znači režije, internet, sve dolazi u paketu. Troškovi su mi mjesečno između 700 i 900 eura, recimo, tak nešto. Tako da dosta se može i uštediti. Naravno, to bi se smanjilo kad bi plaćao normalan stan, recimo da sam privatno iznajmio stan bi mi bio negdje između 600 i 900 eura. Tako da tu uštedim veliki iznos. Da, a čekaj, rekao si da ti oko 900 eura odlazi mjesečno, znači da je hrana onda skupa tamo? Hrana je u usporedbi sa Španjolskom je skupa, da. Skuplja, u usporedbi sa Hrvatskom nisam 100% siguran jer u principu nikad nisam živio samostalno u Hrvatskoj i sam kupovao hranu, ne nego uvijek s roditeljima, ali pretpostavljam da je skuplje, da. I na kojoj si sad godini doktorata, koliko još imaš do kraja i šta dalje? Sad sam na 2. godini doktorata i tu u principu nema vremenskog ograničenja koliko traje doktorat, nego je otprilike između nekakvih 4 i 7 godina. Ja ću probat to ranije završiti, a plan je nakon toga vjerojatno ići van iz akademije. Znači ne nastaviti postdoc negdje na akademiji jer je dosta je, ne znam, nije znanost. Prevelika su očekivanja, a premalo dobiš za uzvrat, tako da nije baš po mom, ali mislim da se isplati imat doktorat ako si u mojoj branši i onda možeš dalje preći u kompaniju gdje onda imaš mogućnost napredovat, ne? Da. A plan je otići definitivno negdje toplije, znači južno, sad Portugal, Španjolska, Francuska, to je nekakva ideja. Vjerojatno ostati u Europi. Htio sam prije se preseliti u Ameriku, ali mislim da sad uspoređujući Ameriku i pošto znam dosta ljudi koji žive u Americi, koji su Amerikanci, svi preferiraju Europu, tako da mislim da to u mojoj branši definitivno možda nije nužno ići u Ameriku, kužiš. Mogu imati isto to ovdje, a mogu imati zdravstveno normalno, mogu biti bliže svojima doma, mogu, nema tolikih benefita ići u Ameriku da bi se odlučio otići. Ali vidjet ćemo, ima još vremena do sljedećeg koraka, tako da može se sve promijeniti. Imaš vremena koliko hoćeš. Ajme kako je lijepo gledati ovo plavo nebo u Helsinkiju, nikad ne bi rekla da je tako. Čekaj, u kojem ste vi sad periodu? Vi ste sad kad nema mraka, basically. Da, sad zalazi sunce negdje oko 11 i izlazi između 3 i 4. Tako da, a u principu ti je sumrak cijelu noć. Isuse. Znači onda moraš imati rolete na prozorima cijelu. Imam one debele zastore kroz koje ne ide svjetlo. Isuse. Ok, Karlo, hvala ti puno. Ovo se isto odužilo i sa tobom, ali vjerujem da sve što si rekao, tako si lijepo sažao, vjerujem da si dao korisne informacije ljudima. Ako neko treba ikakve informacije, uvijek slobodno. Mislim da mi je otvoren profil, tako da svi mogu poslati poruku, nije uopće problem. Tako je, što se tiče vas biokemijskih ljudi i ta strana obrazovanja, samo se obratite Karli, Karlo vam je stručnjak i za Erasmus i za doktorate, za sve. Karlo, hvala ti. Evo ga, vidimo se, čujemo se. Ćao. Bye, čao. Joj, meni, Karlo vam je moj prijatelj iz osnovne škole, ja sam sjedila s njim u klupi, znači inače smo susjedi i onako dolazimo jedno drugome na prozor, odnosno ja njemu dolazim, moj je previsok. Divno. Zadnji naš gost. Skoro pa sam pala od uzbuđenja. Zadnji naš gost je, pazi sad, iz New Yorka. Dino, nadam se da si spreman, inače puno ranije sam te htjela nazvat, sada je tamo nekih 8 ujutro,
Tako da ono, jedan pljesak za Dinu što je toliko rano budan. Ćao Dino! Ćao! Ajme kako te lijepo dobro čujem. Ovako, dragi moji, vi sad svjedočite prvom upoznavanju mene i Dine. Mi smo se jučer našli na Instagramu, tako da ja nemam pojma ko je Dino. Vidio sam te kod Pamele u live-u, vidio sam te tamo komentiraš. Tamo sam se vjerojatno našla i popreko. Pamela, hvala ti. Dino, evo predstavi nam se tko si, što si, odakle si, gdje si sada, zašto si tamo, malo o financijama, to sve zanima i the floor is yours. Ja sam inače iz Osijeka, ovdje sam se doselio u New York prije 5 godina, godinu i pol dana sam živio u LA-u. Sad studiram na modni dizajn na Fashion Institute of Technology, završio sam prvu godinu, napokon, danas je zadnji dan, ocjene su počele dolaziti natrag. Sad evo, gotovo je prva godina, tako da još uzbuđenje malo prolazi, napokon se uspije naspavati malo. Kakvi su doživljaji, kako je studirati u New Yorku, kakav je život u New Yorku? Znači, naš faks je točno u samom centru grada, tako da smo mi odmah pokraj Empire State Buildinga i Madison Square Garden, tako da je doživljaj on totalno drugačiji nego dok sam išao u školu u Hrvatskoj. Sve je potpuno drugačije, od samog kvaliteta obrazovanja. Čuo sam jučer da je neko govorio negdje kako je škola u Americi totalno jednostavna i puno jednostavnije nego kod nas, ali moram priznati da iskreno nije. Ja sam toliko ne spam zbog ovog fakulteta, imam toliko za učiti čitati da je to nevjerovatno. Iako je moj faks većinom praktični i ovaj semestar sam imao 8 predmeta, od toga sam samo 2 predmeta imao kao teorijska, sve ostalo je bilo gdje sam morao raditi projekte, ali svejedno imaš jako puno za učiti, za raditi. Projekti mi trebaju po 30 do 35 sati da ih završim, tako da jako, jako puno posla. Čekaj, sad si nam već skočio, odnosno ja sam te usmjerila u krivoj direkciji. Reci, ti si sad završio srednju školu u Osijeku, je li tako? Da, ja sam završio ekonomsku i upravnu školu u Osijeku. Kako si ti odlučio u New York viza, kako si našao taj faks, kako si našao smještaj, koliko košta školarina, koliko plaćaš stan, malo nam pričaj o tome. Može, ja sam u stvari vjenčan ovdje, moj muž je Amerikanac, mi smo se upoznali prije 6 godina u Hrvatskoj. Tako da, vjenčani smo 5 godina, ove godine mi je 5 godina braka. Čestitam! Hvala. Mi živimo na Manhattanu, tako da mi u stvari ja ne živim taj pravi studentski život. Inače, studenti koji dođu ovdje studirati, njihovi stanovi su najčešće ti studentski šerani oko $800-900 mjesečno. Naš stan je puno skuplji, ali mi smo isto u samom centru, ja sam samo 4 stanice od faksa, tako da naš stan je oko $4300 mjesečno. A fakultet, pošto sam ja aplicirao dok sam još živio u Kaliforniji, ja sam bio out of state student, tako da je meni tuition automatski bio puno skuplji. Ja sam platio prvu godinu faksa $17,000, dok sad od 9. mjeseca će mi cijena pasti, bit će mi $7,500, tako da ono upala jeftinije. Ajme, 17, a čekaj, zašto ti je cijena pala? Zato što sad ću dobiti status rezidenta u New Yorku. Moraš biti duže od godinu dana u New Yorku da bi dobio status rezidenta. Znači prvo si studirao u LA-u, pa onda sad u New Yorku. Da, u LA sam studirao na Santa Monica College-u i tamo sam uzeo za početak samo 2 predmeta da vidim koliko će mi se to uopće sjeti. I onda mi je profesorica na tom faksu rekla da pokušam aplicirati za neki bolji fakultet, jer Santa Monica College je samo transfer college koji ti pomogne da dođeš do tog nekog boljeg fakulteta gdje želiš ići. Tako da sam na kraju odlučio aplicirati za FIT i eto, upao sam, recimo ovdje studiram. A koliko ti je bila stanarina u LA-u? Ti si bio smješten u LA-u? U LA smo imali puno veći stan, bili smo odmah pokraj između Santa Monica i Beverly Hillsa. Taj stan je bio $3,800, s tim da smo imali 2 spavaće sobe, 2 kupatela, imali smo ogroman ormar i balkon, tako da je to puno jeftinije nego u New Yorku. Takav stan u New Yorku da imamo bi nas košao oko $8,000-9,000 vjerojatno. A da li možda znaš koliko su studentski domovi i studentski smještaji u LA-u? Kako se tu cijene? U LA-u ne znam, ali na našem faksu u New Yorku studentski dom po godini mislim da je oko $3,000. Pola godine? Cijela godina. Pa to nije
loše? Pa nije da, s tim da su sobe katastrofalne, ispontano nemaju klime, nemaju prostora za radit baš, tako da na svu sreću faks je otvoren od 0 do 24 tijekom cijele godine, tako da uvijek možeš koristiti učionice, ići raditi i završavati projekte kroz cijelu noć na fakultetu. Čekaj, oprosti, šta si rekao, koja si godina fakulteta? I sad sam završio prvu, freshman. I koji je sad, kako sad dalje ide plan? Onda ideš je li to bakalaus, pa onda ideš na master ili koji je plan u tom freshman? Ja nakon 2 godine dobijem associate's degree, tako da sljedeće godine ću imati svoj prvi degree. I onda moram aplicirati za bachelor i nakon 4 godine imam bachelor degree. Jel paralelno radiš ili kako to funkcionira? Kako funkcionira platne stanarine i sve to? Ja trenutno stvarno nemam mogućnost raditi jer imam previše predmeta i previše posla. Moji predmeti, najkraći predmeti je 3 sata i to su teorijski predmeti, dok svi praktični predmeti traju oko 4 do 6 sati, ovisi kakav je predmet. A ovaj predmet sam imao 8 predmeta, još kad smo se prebacili na online je to postalo sve puno kompliciranije, naprimjer šivanje, ili tak neki predmeti jako ih je teško odraditi online, tako da to je malo bilo. Zašto i kako si se odlučio za New York, odnosno LA New York, i zašto dizajn i gdje se nekako vidiš? Koji je tvoj put kojim ti ideš? Pa, ja sam se počeo baviti manekenstvom u Hrvatskoj još sa 16 godina i tako sam počeo... Kao što vidite, ja ne znam tko je Dino, ja sad otkrivam da je Dino maneken, pa I tu mi se nekako rodila ljubav za modnim dizajnom, počela me interesirati konstrukcija odjeće, onda sam malo počeo raditi styling i u stvari nisam se počeo baviti kad sam došao u Ameriku. Tu mi je bio nekakav side job i isto jako naporan posao. I tu mi se taj interes za modni dizajn baš je počeo goriti u meni i onda sam odlučio aplicirati za faks, rekao nemam što izgubiti. Najgore za koji ću izgubiti malo vremena da probam napraviti tu aplikaciju. I na kraju sam dobio acceptance letter i bio sam presretan stvarno. A došao sam tu, meni ti cijeli život bio san odseliti u Ameriku, pogotovo živjeti u New Yorku. I meni! Tako da, ne znam, valjda to kad staviš u svemir, onda se to dogodi. Kad stalno o tom razmišljaš i kad je to baš toliko želja, onda se to valjda u jednom trenu mora dogoditi. A svi koji me znaju da sam cijeli život pričao da ja želim otići van iz države. A kako su tvoji roditelji reagirali? Ja, mama nije bila nimalo sretna kad je saznala da se selim i taj dan mi je još uvijek, kad sam odlazio za Ameriku, mi je u najgorem sjećanju. Samo sekundu vjeverice, prolazi moj pas, čepuje. Mama je jako bila tužna taj dan kad sam odlazio. Tako da njoj nije dobro sjelo u početku, ali sad su jako sretni i ponosni. Jeste te došli posjetiti? Ne, nisu još uspjeli, trebali su doći ove godine, naravno neće najvjerojatnije. Trebali su ići za viza uskoro, ali neće doći ove godine. Čekaj, oprosti, joj sad mi je jedno pitanje prošlo kroz glavu. Aha, da, kako je bilo sa vizom? Dakle, ti si završio srednju školu, kako si onda aplicirao, si bez vize ili sa vizom ili kako? Ja sam aplicirao tek kad sam došao ovdje, ja sam u Ameriku došao na K1 vizu koja je zaručnička viza, ali smo se Antonija odlučili vjenčati. Joj da, zaboravila sam taj dio. Ta viza je malo drugačija i proces je traje otprilike godinu dana prije nego što dobiješ vizu i onda nakon što dobiješ vizu imaš 90 dana. Ima čak i show, ja mislim, na televiziji, zove se 90 Days Fiancé. Isto, to je točno ta priča. Znači, kad dobiješ vizu imaš 90 dana da se vjenčaš. Wow. Tih prvih 90 dana. Ajme, predivno, nadam se da ću ja upoznat svog Antonija u Hrvatskoj. Moguće. Nikad ne znaš. Znaš šta, meni se ovo isto dogodilo totalno out of blue. Išao sam samo jedan dan na plažu i... Koju točno plažu, molim te? Malo specificiraj. Na Hvaru, kako se zove, Jerolim. Na Jerolimu smo se upoznali. Okej. U restoranu Carpe Diema. To znam. To je bio prvi slobodan dan nakon cijele sezone i odem na plažu i upoznam ga.
Isuse, odlično, Sad idem sam vjenčan. ovo ljeto idem na plažu na Carpe Diem, to je 100%. Evo zadnje pitanje, da ti više ne oduzimamo ovo tvoje jutro, sad je 8 ujutro kod vas, je tako? Sad je tamo 9 ujutro, spremili smo se, putujemo na plažu, danas idemo u Hamptons, tako da tamo se čujemo prije nego što će sjesti u auto. Majko moja. Samo zadnje pitanje da te pitam, odnosno već sam te pitala, koji je neki plan za dalje? Ostaješ u Americi i razvijaš se u fashion svijetu kao dizajner, ne više kao maneken, ili dolaziš ovdje učiti druge, kako to funkcionira? Pa trenutno je plan sigurno završiti faks ovdje, znači još sigurno smo 3 do 4 godine u Americi, a imamo plan, moj muž ima jako veliki san otvoriti svoj mali kafić i trenutno mi je želja preseliti se negdje u Europu, jako nam fali Europa obojici i razmišljamo o Španjolskoj ili o Portugalu, još nismo donijeli nekakvu definitivnu odluku, ali imamo vremena za to. Trenutno, želim napraviti barem nešto ovdje, želim napraviti barem kolekciju na kojoj trenutno radim. Snimamo nekakav manji dokumentarac za sljedeću godinu, tako da ima dosta projekata na kojima trenutno radim i trenutno još ne razmišljamo o tim planovima preseljenja, ali imamo tu ideju negdje da se želimo vratiti. Da. To baš čujemo od puno ljudi koji žive u Americi da im nedostaje Europa. A meni, na primjer, osobi koja je Amerika onako taj neki zadnji cilj gdje želim doći, kako ne razumijem zašto bi želio ići u Europu ako si u Americi, u Americi možeš sve. Hvala ti taj osjećaj kada šetaš po ulici sam, ne znam, osjetiš tu kulturu i ljude osjetiš na nekako drugačiji način. Isto, hvala mi to da mogu otići sjest, popiti kavu s prijateljima. Ta kultura ispijenja kave na način kako mi to radimo sigurno ne postoji ovdje. Da. A i kava je puno lošija. Tako da, hvala mi jako puno stvari, iako mislim da je, što se tiče, ako se želiš razviti career-wise, Amerika je definitivno puno bolji playground za to. Puno bolje se možeš igrati što se tiče posla i karijere ovdje nego bilo gdje dalje. Što je glavni stup svjetskog tržišta. Više mogućnosti u tom smislu. Definitivno. Nisam mogao ne vjerovati da ima toliko mogućnosti. Nisam uopće imao ideju da negdje može biti toliko mogućnosti dok nisam došao ovdje. To se otvori nova nekakva vizija prema svijetu, prema svemu, prema sebi isto najviše. Jel osjećaš da si se promijenio nekako od kad si došao? Definitivno. Počeo sam drugačije gledati na sve. Definitivno. Joj Dino, ja bi sad kupila kartu za New York i sama na Hamptons, znači ne mogu slušati ovo, bolje da te nisam nazvala. Šalim se. Možemo live popodne s plaža, šalim se. Ali to bi bilo to. Pozvao nas i slobodno dođi, možeš gdje biti, je to blizu Central Parka smo, trebati 5 minuta odavde do zapošljavati tamo, tako da javi se ako planiraš dolaziti i dođe slobodno. Hvala ti Dino puno na odvojenom vremenu, hvala ti na pozivu, hvala ti na ovim informacijama. Pozdravi Antonija i uživajte u plaži. Ćao! Ćao! Ajme ljudi, ja uopće nisam planirala da će ovo pod broj 1 biti ovako dugo, pod broj 2 da ćemo imati ovako divne goste. Puno vam hvala što ste bili sa mnom, zaista se nadam da ste dobili nekakve vrijedne informacije. Ako ima nekih pitanja koja možda nisu odgovorena, samo mi pišite, ja ću vam snimiti voice pa ću vam onda reći nešto iz svog iskustva. Koliko moraš studirati da bi išao na Erasmus? Moraš imati završenu prvu godinu fakulteta, dakle da bi išao na Erasmus moraš imati 60 ECTS-ova. 60 plus, možeš ti ići na 3. godini, možeš ti ići kad god hoćeš, ali to da možeš ići, moraš završiti prvu godinu fakulteta, odnosno 60 ECTS-ova moraš imati. Znači, bilo koji fakultet da studiramo možemo na razmjene, tako je. Bilo koji fakultet da studiraš, možeš ići na razmjenu. To sam bila na početku rekla, dakle odi na stranicu svog fakulteta i upiši međunarodna suradnja i tamo će ti biti sve izlistani fakulteti na koje možeš ići i tamo će biti svi zapravo detalji vezani za Erasmus, tako da ne moraš ići na, ne znam, ekonomiju ili nešto. Većinom svaki fakultet, pogotovo privatni, imaju razmjenu.